ndabasuhuje bene data, murasuhuzwa na mwene so muri Kristo Yesu. Salomera dukunda, wowe udukurikira ubasha kumva ikinyarwanda cyangwa ikirundi cyangwa ikinyamurenge, abantu bose bashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ikirundi nta muntu basemuriye. Ndashaka kubatura indirimbo ya 327 kantike y'ikirundi ivuga ngo naho ibihuhuta by'amagorwa byontera cyane impande zose, nabonye aho nshobora kwihisha mu maboko y'umwami Yesu. Amen. Ndagira ngo ubitwarane na Zaburi ya 27 umurongo wa 5, tubwire Imana ngo naho ibihuhuta bidutera, naho ingorane zidutera, naho intambara zidutera impande zose, ariko dufite ubwihisho, dufite ahantu dushobora kwihisha, dufite ahantu dushobora guhungira, ni mu maboko y'umwami Yesu. Amen. Naho ibihuhuta by'amagorwa byontera cane impande zose, nabonye aho nshobora kwihisha mu maboko y'umwami Yesu. Naho ibihuhuta by'amagorwa byontera cane impande zose, nabonye aho nshobora kwihisha mu maboko y'umwami Yesu. Yesu aramisha, aramisha atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha yamfumbase mu kuboko kwe. Yesu aramisha, aramisha atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha yamfumbase mu kuboko. Naho yondungikira amarushwa b'inkumbuzi wacu mw'ijuru, Imana itwigishanya urukundo ntayiduhanisha uburake. Naho yondungikira amarushwa b'inkumbuzi wacu mw'ijuru, Imana itwigishanya urukundo ntayiduhanisha uburake. Yesu aramisha, aramisha atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha yamfumbase mu kuboko. Yesu aramisha, aramisha atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha yamfumbase mu kuboko. Umwanzi wacu niwe Satani, naho yonegesha ubugunge. Ndazikwibimeze nk'ibinyica, Yesu abihindura amahoro. Umwanzi wacu niwe Satani, naho yonegesha ubugunge. Ndazikwibimeze nk'ibinyica, Yesu abihindura amahoro.
Yesu aramisha aramisha atamagorwa yonsanga Yesu aramisha aramisha yamfumbase mu kuboko Yesu aramisha aramisha atamagorwa yonsanga Yesu aramisha aramisha yamfumbase mu kuboko iyo niko y'umusaraba naho umubiri wobabazwa Yesu azigama umutima wanje nakizotwara umwana wiwe iyo nikore y'umusaraba naho umubiri wobabazwa Yesu azigama umutima wanje nakizotwara umwana wiwe Yesu aramisha aramisha atamagorwa yonsanga Yesu aramisha aramisha yamfumbase mu kuboko Yesu aramisha aramisha atamagorwa yonsanga Yesu aramisha aramisha yamfumbase mu kuboko. Haleluya, 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 haleluya. Ndabifuriza gufashwa n'iyi ndirimbo, ubwire Satani ngo naho ibihuhuta by'amagorwa wabinzanira, naho intambara zantera impande zose, naho wankanga, naho wantera ubwoba, ariko nzi yuko ibintera ubwoba byose Yesu abihinduramwo amahoro. Soma witonze Zaburi ya 27 ku murongo wa 5, ubwira Imana ngo ibintu byose bishobora kuntera, bishobora kunkanga, ibyo umwanzi ashobora kuzana, naho yazana amarushwa, naho yazana ibyago, ariko bidukumbuza iwacu mu ijuru. Imana itwigishanya urukundo, ntabwo ishobora kuduhanisha uburake. Umwanzi wacu ari we Satani ahora ashaka kuduteza ubwigunge, ariko tuzi neza yuko ibimeze nk'ibitwica Yesu abihindura amahoro. Amen. Iyo twikoreye umusaraba naho umubiri wababazwa, Yesu ahumuriza imitima yacu, Yesu azigama imitima yacu, kandi nta kintu na kimwe kizadutwara umwana wiwe. Komerera muri iri jambo riri muri iyi ndirimbo, ubwire Yesu ngo ndazi yuko naho ibihuhuta by'amagorwa byaza bikantera impande zose, wowe ubwawe uzambumbatira mu maboko yawe. Hariho umuririmbyi wavuze ngo mbumbatiwe nawe Yesu, nta kintu na kimwe kizampangara, ntacyo Satani antwara ubu n'amahane ye yose, n'amakuba y'isi ntashobora kunkanga, n'ibyago by'isi ntibyadutandukanya. Amen. Murakoze cyane. Yari mwene so Evangeliste Salomera Dukunda. Niba ufashijwe n'iri jambo, kanda subscribe, ushyireho comment y'indi ndirimbo wifuza, haba muri kantike y'ikirundi cyangwa y'ikinyarwanda, cyangwa se muzo guhimbaza Imana z'Abadventiste, yabigufasha tuyigushyirira hano kugira ngo ujye yumva uko bukeye n'uko bwije. Hanyuma niba ntacyo bigutwaye, ukoreshe ukore partage, usangiza abandi, ubabwire nabo ubu butumwa, ubabwire yuko naho bahura n'ibagerageza impande zose, Yesu atuzigamye mu maboko ye. Amen. Shalom.